Anya ngay day taimat mo basang ko. Kasla na dagsinmat. Ah, ay kwa na. Fresh asili daytoy. Nagapoy di probinsya. Impaw it ni nanang ko. Kasta ka di. Day tangarod tilot-luto chili oil. Wala na. Naimbag nga rod dadamula dananang ko. Tapno saan ako na agumatang. Ngamin, nagninay di palingki. 150 kada kilo. Ay pudno day takunam. Nangina talaga palingke. Isong ano sakti mapanmang sabat itipaw itdananang ko iti terminal ti bus. At least, saan ko agat-gatangan ti fresh asili. Ti onan ba yung lalaki? Awan orba nilad na. Anya ka di man day tang ibagbagam friend. Apay manen aya. Among friend, sinublian man ni Ricky, Jessico ta girlfriend na. Anya? Ulbo da talaga di lalaki. Kunana kanya kasyak laing tay ayatan na. Ngam, namuwak laing kini Rosa sinublian na gayam day Amerian. May na. Nagsakit na talaga tinagam ko. Anya ngay nga rod. Anya pa lang tinamnamam iti may sa lalaki ita panawan. Pasig a babaero asaan da makontento iti may sa babae. Masapol nga da reservada. Puno na ita ako ng friend. Ay, awaga man kit din ni Pauline. Ibagam ken kwa na. Mapantayo ita ijebar kalpasan ti trabaho tayo. O sige, awagak ni Pauline. Hello, friend. Hello, Pauline. Kumusta ka? Ayos lang. Adaak pa lang dito yung work ko. Apay? Kasta ka di? Nagsaritaan mi ngamin ka ni Bakla, mapantayo agi inom ijebar ni Michelle, kalpasan ti trabaho tayo. Ha? Pangaasim taw may ka, ah? Gumura kami lakit din, no? Saan ka nga umay? Anya? O sige, umayak inton malam. Good! Umuna kami ka ni Baklay jay, ha? Sumaruno kanton. Wan, ngam ag-overtime akpay ngamin iti may nga oras. Iso nga umuna kayong tulatan. O, sige. Namnamaan mi ti umay mo, ha? Okay, bye. Nakainom tayo matan iti sagtatalo tayo abote ti arak. Agawit tayon. Uray ka matan, Pauline. Alas 9 pa ilang iti rabi. Nasama pa ay. Agurdirak pa iti half case nga arak. Anya? Nagadumat kan, friend. Italahan da ito eh. Amo mata broken lak ita, san aya? Ngam, Ala, awarin ta dupay angem. Uminam tayo. Awan tiyang awin. anya? Ngem no kayat mo agumuraken ka. Ala, agawid kan. O, ala nga ron. Uminom tayon, friend. Narabian kat sakit diya nagawid iti rabi, balasang ko. Ha? Ay, wala na. Kinapudno na. Nagawis ngamin dagiti gagayam ko amapan ijebar. Pamagusto laang mat kadakwada. Isa na panak mat. Kasta ka di. Kita agal-alwad ka. Amumata ni tapanawan. Ano dagiti managdakdakas ng runa no iti rabi. Wala na. Agyaman ak iti panang palpalagip yu kanya. Saan matadakas ti panakigayam mo, balasang ko? Pilyam, dagiti pakigay-gayam, ma'am. Tasi ka, addan anak mo. Ngam dagiti barkadam, awan pay. Iso panunutom nga umuna dagiti dua nga anak mo, sakbay ti barkada. Hello, Uncle. Hello, balasang ko. Nasaya ta sinong batang tiyawag ko. Kunak man mo ita ka amang yung iti chili oil dito pwesto. Ah? Ay, ko, Uncle. Pasensya kay kuman. Medyo busy ak ngamin idinaminsan nga aldaw. Ngam inton bigat. Sigurado ang maitulod kun ti order yo. Sige. Naibus nga minin dyan tulad mo iti napadalawas. Ket ado na iti agbirbiro. Isa amang yung kaway. Wen, Uncle. Inton bigat. Umayak nga umay. Da kayo matgayam, nana. Umunag kayo at agkape tayo. Ay na, agyaman ak balasang ko. Naangot ko ngamin tinagbang lualot-luto ma chili oil. Iso nga amok nga da ka dito isilit mo.
Wala na, awan trabaho kita. Iso nga agluto akman iti chili oil. Ado nga min ti orders. Ket jakmat maaramid amin kalpasan ti trabaho. Bilibak matkan ka. Tamalaksid iti trabahom, kabaila mapagginda ng tiagla ko. Talaga akas tanana. Nangruna kanyak, tadwa ti anak ko. Oh, kitain nyo man, kabayatan ti panaglutlutok, ket agsursuro at akpay iti script. Imbag lang nga isubmit ko kadagiti agkasamulan iti script. Nasayat day tabalasang ko. Ngam di mo kumamatlip-lipatan ti aginana, tapno saan ka kanayon amabanog. Masapul matibagi ti panaginana. Ay na, pasensya ka kuman ha. No italaan na i-deliver ko ti order mo. Ha? Ayos lang ating. Awan problema. Agyaman ako na manong. No daw ayam, mangyit kan tumanan ni tilakom. Talakwak na giti kakasinsin ko dito eh. Wen manong, amumatan ang masapul ko ti kwarta. Nangruna ket addadwa nga anak ko iti probinsya. Una, isupay mo tamay tulong mi ken kati panaggatgatang mi kadagiti lakom. Ay, nagpuri nga talaga ti bihang. Kaslakayat ko ti mapan uminom, medyo ba ni Michelle? Ay, sure, friend. Mapantayo nga rod no malam. Wala. Awaga man ni Pauline. Ibagam ang mapantayo. O sige, Yeah. awaga, kalpasan ti trabaho ta. Intay man kit di ag happy-happy. Hello, friend. Hello, friend. Imawag at tawisan ka. Ah? Awisan na? Ijay? Mapantayo ija ba ni Michelle inton malam. Intayo man ag happy-happy. Kwa. Pasensya kay kuman ha. Ngamjak pa'y makaumay. Adda nga min aramida kalpasan ti trabaho ditoy. Ha? Anak ko magkaramidam. Amumatan, ado tiar aramida. No sa anak nga agluto iti chili oil, agsuratak iti script. Unay ka matan? Sana mabalinasan ka nga umay. Gumura kami kan no kasta. Umay kami dita pagtrabaho amin ton malam. Urayan da ka. Anya? Anya? Ay, saan ang mabalin asan nga umay day siya babae? Gumurang at talaga no saan nga umay makijaming kadata. Day tangarod ti bagbagak kan kwa na. Diyak masigurado no makaumay. Mapantay diyan ti pagtrabahuan na. Urayan ta. Tapno adda kadwata nga uminom. Kasanungay no saan ta mapilit nga umay. Ay, saan ang mabalin? Ha? Pagsasawak day siya babae no saan nga umay. Pasensya kay atalagan, Ana, friend. Ha? Kahit mo asawan? Saan ka talaga umay? Saan? In-promise ko nga min kinimanong John a deliverak itilako. Iso adyak makaumay. Anya? Ay na friend, itantan mo ti agla ko. Kasla saan agayem ti bang ibilbilangam kada kami no kasta. Saan mo't akasta, friend? Among Pauline, nagboring ka agayem. Ha? Wanyag paiso. Nagboring ka agayam. Di ka pa'y amo ti makibagay kada kami agagayam mo. Pasiglatan na kwarta ti adda di ta panunot mo. Ay na, saan ka arumbang ka agliday? Gapo iti ibagbaga dagiti gagayam mo kan ka, balasang ko. Nana, Iso dati saan anapod no agayam kan ka. Tano na podno da, maawatan da ka kuma. makapasair itirik na nana. Mismo pa'y mat agagayim ko ti mangibaga kanyak aboring nga kakadwa. Ti makunakkan ka. Aramidem kit di akarit dayta. Ituloy mo lata ti agtrabaho kan ag negosyo. Saan nga isuda ti pampanunutam? Wan nana. Adan to ti gundaway ama amiris da asaan anasaya timbagada kan ka. Boring ka agayam. Ni, itaman pa nga may kayo adwa diti boarding house ko. Wen, imay kami, tumay da ka manin awisen. Ha? Wen, imay kami tawisan da ka nga umaijabar ni Michelle ita. Ay, gapo iti kinabisim. Nalipatan pa yun akasangay ni Michelle ita.
Aywan gaya man niya. Iso apang nga asim. Ta umay ka kuma. Ay napasensya kay kuman. Ngamjak makaumay ita. Sigurado ngamin nga inom laang ti papanan tayo ijay. Anya? Kasangay ni Michelle? Nga, saan kakit din nga umay? Kaya't kuman ti umay. Ngamnaskan ngamin nga agluto ak ita iti chili oil. Umay ngamin di nagorder inton bigat. Nakababain mat no awan ti maitid ko. Ay, malaging bubukod ka talaga. Bagim laang di pampanunutem. Anya? Ay na friend, maawatan na kumamat. Naimbag kada kayo, taawan anak yu, apang panunutin nyo. Ngam siya ngay, at damang namnama iti suporta. Ay, saan mo nga talaga nga mo ti makibagay kada kami? Saan ati kinaadda anak mo ti rason? Anya? Nagboring ka at talaga gayam. Uri agsakit tinaka mo iti imbagami, tapod numat. Nagboring ka. Ay, manipo dita. Lipatin ta ni Pauline agayam. Talaga. Awan kwenta na gayam. Pasig lang a kwarta tanday ti panunot na. Wan nga, Makapaasar. dagiti anak na latan ti kanayon a rason na. Ay, makapaawan ganas. Mayamon. Ti kaano man. Santan nga awisen. Makapan kan makainom talat tamad ijay bar. Nga ure awan day ang babae. Awan kan may sa, uray umaymat makiinom ka data kat agawid adagos. Saan matalakaskas daw? Talag boring kat nga raw dagayam. Awan ti palakibagay na. Ay, bye-bye ang talatan. Taipamay sana ti agtrabaho kan agnegosyo. Santan apilitan iti kaano man. Ay, no para kanyak. Uray awan gayem ko, no kas kadakwada. Wen nga rod, makapasair itirik na. Amis mo agagayam ko ti mangibagaan nagboring nga kano akadwa. Saan ka mataborin? Amumot ti makibagay ka iti tao. Iso na lang, tamas priority ti oras mga trabaho kan nagnegosyo, ngam ti mapan makijamjamin kadakwada. Dayta nga rod ti saan da amaawatan. Isuda nga min kat pasigla ang happy-happy ti aday ti panunot da. Bayamon, ayos lang nga mapukawan kay ti gagayam, no kas kadakwada mo't lang. Saan ka mo't ngagmaymay sa? Ada akmet amanong, no gayem mo, mabalin mo akatungtong, no maburboring ka. Agyaman unay, Manong June. Oh my gosh! Oh, napay. Awan ti cellphone ko iti bulsag. Agrawan ti wallet ko. Awan matlaang. Anya? Oh, awanin da ito'y. Nadukotan ako, friend. Diyak matlakit na dilawan. Mabit lang. Ah, Oray, siyak, friend. ah? Awan matlaang ti wallet kan cellphone ko iti bag. Aniya? Anya, matantikas to'y. Agpada ta na dukutan. Oh. Saan ta pa yung nabayadan dagiti in order tangay ninom ta? Kasano da ito yan? Pasan taman lang na rin na, friend. Napartag namat ngaminan. Sapay adamin nga ay dik iti wallet ko. Oray siya, friend. Oh, ang dami niya eh. Kasano tayo ito yan? No kaano kasusuldo lang. Isumatip nakadungkot di cellphone kan wallet. Data. Kasano tayo ito yan, friend? Ako na pulos ni kwarta. Pautangan na kumamit. Anya? Pangalak nga iti pautang kukan ka. Kat agpada tamat lang nga nadukutan. Kasano tayo ito yan? Una yan tikas to'y. Mabisinak pa ikit din. Awan na pulos kwartak. Manula ang jack coins nga day ti alkansyak. Kaslawan pa isang agas o takargana. Alang arudan Ba't takay mo dalakan siyam? Ta isupay nga igatang tay ti kananta. Ura siyak, mabisilak matan. O sige. Mabiit lang. Batak kon. Rabi, nga rumwar ka pa'y laang balasang ko. Wala na,
Masangpol ang mapanak J-Town. Isabat ko dahito chili oil nga order ti may sa agayam ko. Kasta ka di. Tuwan na ngam agan anad ka balasang ko. Saan ka kumaunay ngagpakpakarabi? Nang runa kat medyo adayoy dya taon. Wala na. Kalpasan ti pa nang isabat ko iti order na. Agawidak adagos. Gapunta awan matandag iti gagayam ko. Akanayon ang mga awis kanyak tapno uminom. Ha? Naumadan kanyak, nana. Gaputa sigun kadakwada. Boring ak kano agayam. Iso asaan dakmatan akasarasarita. Wano imis message. Amom Pauline, saan akawalan tigagayam akas kadakwada? Iso nga ayos lang, asaan da kan nga ibilbilang agayam. Oh, anya ter aramida nyo dito para daan ti Jeep. Pauline, ay na, nasayata nakita da ka. Thank you, Lord. Nakita da kamot laeng. Ha? Ay, kwa, pasensya kayo Tasaan ang makikuyog ka da kayo no awisan dak amapan uminom. Ha? Saan da ka nga awisan na mapan uminom, friend? Awan lang amin ti cellphone mi. Iso asaan da ka matawagan? Kan may sa, awan kwartami a pagpasahimi nga umay kumay dya boarding house mo. Ha? Anyat kayat yung asawan? Friend, pakawanin da kami kuma. Naglablabas kami iti pa nagsasaomikan ka. Ha? Nadukutan kami tinaminsan nga daw dya ba ni Michelle. Naala na ti dua cellphone mi. Kan kastapat tan ti wallet mi. Anya? Iso nga gusto laeng. Tasan ka nga imay asimurot ka na kami. Tano kasta tinapasamang. Amin tayo kat nadukutan. Pasensya ka lakuman ka dagiti na isaw-sawang mikan ka. Saan ka ang boring nga gayam, friend? Mas matured ka nga agpanunot ngam kada kami. Pakawanin da kami kuma, friend, ha? No kasta ti pa nang iladawan mikan ka. Ngam, naamiris mi ada kami tinagbidton. Awan anyaman na day jay. Adal day takada kayo. Asaan apakaidayawan ti panagin inom iti bar. Wano sa dinuman. Tapno laang makuna nga amoyo ti makisabay iti ugali ti kabataan ita. Ayos laang ti boring at tao akas kanyak. Gaputa adda akanayon iti safe a lugar ken safe a panagbiag. Friend, Ala, hindi kayo madanagan. Pautangan kayo iti saggabasit agatad. Tapno adda usarin nyo ang mapanagtrabaho. Tapno saan kayo akas la nakakaasi. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Rumwarak man nanang, maburingak dito balay. Papanamanan aya. Di talaang kaaruba. Ay na, jackpot siya na makikaruba ka laang. Makikaruba ka ngam nakapurma ka. Ha? Nakasapatos ka naka-makeup ka mat. Papanam aya. Ibagam tagpaiso. Makikaruba ak nga rod. Ibagam tagpaiso kunak. Di nakpagpungtutan. No ibagak tagpaiso, di dakmat la palubusan arumor dito balay. Mapan ka manan itayan dagiti barkadam. Mabiitak laang nanang. Ay di kan rumwar. Maluman. Bimababayan ka bulakbol. Sa inton sumangpet ka na barbartek ka. Awan ti arak ijay nanang. Basta di ka rumwar. Mabiitak laang kunak lang arudan. Sige, kita kayo. Ay, Arlen! Agsubli ka man! Ay, naglukon. Napanan. Aduman ti maitaya ita. At ti braha. Tay arak ngay, apagsasangwan tayo. Awan pa'y mat nga ron tayo may sakadwa tayo. Batang nakumati gumatang iti arak kita. Anya? Isong agsusugal tayo pa'y laang. Pangururayan tayo iti arak kapag sasangwan tayo. Uno saan? Amangan no saan da pinalubusan ngay may. Ay na, kumapoy mananday di a babae. Di pa'y laglibas. Wan nga ron Di naklatultuladan. No saan dak apalubusan dana ng kintatang ko. Aglibas ka, tumaraya. Agpada ta. Kasta mo ter aramidak. Awan maaramidan dan ano tim marikan. Una.
Narabyan ka man na si Mang Pait. Naggapwa Arline. Ijay balay ti barakadak, tatang. Apay, di ka mabutang iti kasta gararamidan. Bis oras ang tirabi ay asumang sangpet ka. Nairwama kong tatang. Naturadak mat. Di mo't imbagak asar de nga maun ti makibarkada. Ay, maburi nga rod dito'y balay. Naragrag sakak no kadwak dagiti barakadak. Day tate kagurak nga ugalem. No da maibagakin ka, ado ti rason mau. Ha? Manano aya no agtalinaid ka dito'y balay. Maburi nga rod, tatang. Basta sarde nga maun ti kasta nga ramin mau. Sumapol ka kit di ti trabahong. Tangay di mo mat kayaten ti ag-eskwila. Awan mo't mas dra ka katrabaho. Eh? Kasano ang makastrek ka? Di ka magsapol. Bayan nyo, taga-brodak to. Nasaysaya at pay. Ala, asi kasum nga rudan, dagiti papilis mo nga aga-brown. Ingka ka aga-playan. Wento, tatang. Yang Arlene, di nakmatlaklo na rin. I love you. Ronnie, Ibagam no di na kayat. Tapno amok no sardengan kan nga arman. Ta sumapol ako iti sabaling armat. anya? Kasta ka kadia talaga? Awan aano sa mga aguray, Ronnie? Saanan nga uso ti pakipot ita apa naman. No kayat nak, ibagamon. Taditan tumutla ti tungpal na. Ronnie, O nya, kayat na kuno saan. Maudin na panagdaton ko dito ikan ka. No talagang awan gasat ko, sumapulak iti sabaling armat. halaman laangan. Uwanin. Unan nga. Ay ayatan kamot Ronnie. Makitam. Di kayat nak mulagayam. Agyaman na ka. Sapay kumaata di nakto isuksukat iti daduma. Sakto kumalaang ti ayatam. Promise. Awan niya, agdenatan. Agkasarta pa yan. Inton makaurnogak ikasarkan to. Mamaminsan ton ti kasarkan pabunyag, ti agbalin nga anak ta. Kat, pag naidan tangarod. Iji balayo. Tabasit ti balay me. Dakdakkel ti balayaw. O sige, sikat ti makaam mo. Nanang, adda kadwak asim mangpet. Ni Ronnie, nobyo. Ha? Hello, nana. O ala, di kay agsira itiri daw, nanang. Ta isarrak mi dagiti gargaret ni Ronnie. Excuse me, nanang. Nobyo ko ni Ronnie, tatang. Nubyo maun. Kakaaklon mo pa'y lakin ko na, agden na kayaon. Agkasar kayo pa'y nga umuna sa kay agden na. Sumarunun tun ti kasar, tatang. Ay, basta agkasar kayo pa'y. Kunam nga agabrod ka. Kalpasan na, makiasawa ka magayaman. Tatang. Papanawam ginubyam. Diyak kayat nga agna dito balay. Agkasar kayo pa'y humuna. Agabang tayo ti pagnagadan ta. Uray ta nalakalaang mat. Anya, pangalaan ta nga iti pagabang ta. Kat agpada tamat nga awan trabaho na. Ay na, may remedyo day ta. No di tamot lang makapagdan na. Di na saysayat nga agbreak tan. Anya, unay kamatan, Ronnie. Kasta kalakanaken ka ti panagsinata. Unay kamatan. Agdenata nga ro din Sige, sumapul ta nga rod iti pagnaudan ta. Arlene, ada na sa pulak apagabangan ta. Iso na lang ta masapol nga agdown kan agdeposit ta iti abang. Pangalaan ta nga iti pagdown ta. Ingka dumawat ka dananang kintatang mo Imbag ano ikanda. Agpambar ka. Ibagam nga agabrod ka. Ibagam akas sa pulam ti kwarta para iti papeles mo. Ayunan niya. O sige, kasaritak dananang kantatang ko. Tatang, agabroda. Sigurado kahit tinay ta desisyon mo, Orline. Uwan tatang. Ala, tawagak ni Uncle mo di abroad. Tagpatulong tayaw. Sige tatang, rugyak nga roden ti agipag na iti papeles ko inton bigat. Adto iti kwarta nga ramataam. Nagpawitin ni Uncle mo di abroad. Agyaman nagtatang. Ala, asikasum nga roda, ti papilis mo. Barang mapagasatan ka. Kakaiso na nga damang tulong ka. Uwan tatang. Agbiyahe ako no bigat nanang. Mapanak iti Manila.
Ijay ti ayan ti agency apag-applyak para abroad. Ay, kastaya. Akat nagpakadakan ka ni tatang mo. Wala nang. Amunan ti may papan iti dayta. Ala. Agan-anad kang arod iti pa nagbiyahe, anak ko. Wala nang. Ay, nasaya at mo't ano maka-abroad ka. Tapno maliklikam dagiti barkadam ditoy. Ipamaisamkit di tagtrabaho. Agurnong ka para iti masakbayam. Tangay di mo mat kaya tag-eskwela. Agtrabaho ka nga ruden Wala nang. May dito pagdaidan ta. Ta saan data makita dananang kentatang mo dito eh. Awan makibiyang kadata dito eh. Wan Ronnie, nga maikawa ak. Saan ko nakadwa dagiti dadakkel ko? Mairwam kan to. Wan matkit di Ita, nawayatan. Kabukbukudan tanti oras kan panawin ta. Sanda ka nababantayan dagiti dadakkel mo. Kasanon no maibus ti kwartata. Anya nga iti gastosan ta. Ti pagbayad ta iti abang ta. Di, agsapol kan to iti trabaho. Ha? Kat, sika ngay. Saan ka sumapol iti trabaho? Agsapolak to. Ngam saan pa ilang nga ita. Tani, awan pa'y mood kong agtrabaho. Sika pa ilati makamong agdiskarte para iti gastusin ta. Wan! Ronnie, Ay, umay ka man kidi. Uy, no, nagpintas ka talaga. Ay, ayatan ka. ay ayatan ka mat, Ronnie. Apay nga ita kala nagawid, Arlen. Ado ti inaramid ko iti Manila, nanang. Ado ti as-asikasot para iti panagap-apply ko. Kat, apay nga ron nga ima-ima ka nagawid nga. Ayan dagiti kawis mo. Imbatik pa'y laang iti Manila taag subli akmat la numalam. Anya? Adda inabangak apagiganak ijay. Naibusan ti kwartak. Iso nga umayak dumawat. Kasaritam ni tatang mo. Taiso di pangipaw-pawitan na angkel mo iti kwarta. Manon na bulan nga gap-apply ka. Di ka pa nalpas. Tatang, narigat ti proseso ti papeles ko. Ado tinasken nga asikaswag. Anya? Ay. Agasang mati kwarta daw dawatem iti binulan. Sana bali taado mo ti kwarta ni uncle. Dakkel sa ti sweldo na ije abroad. Way, nga daw ti paggasgastusan na ita. Tagpapaaramid iti balay na. Ay na, manumot la ti daw dawatek a kwarta ngay. Wala ngam kababain. Iso at tarim na ti ag-apply. Tapno makabayad kan tukon Uncle Mau. Ang singsingiran aya. Saan? Masapul mo nga mo matalyawan ti utang mo anay pag-anakem anak kaw. Ay, kababain. Wento ka di, tatang. Yan to, iti kwartam. Agyaman nagtatang. Sige, tagbiyahe akmat laang agpa-Manila. Nasayat mo tada na diskitar mo kwarta, babe. Ronnie, sakmat lang ka na yun ng tagdis-diskitar iti kwarta. Tumulong ka kumamit nga agdiskitar Apay, naumakan? Ha? Ibagam no naumakan ta pumanaw akon. Agawid ako ni lugar mi. Saan kumamit akas na Kanayon naklabot-bot ngan. Kanayon mo nga ibaga dayta sina-sina. Saan mat aday ta ti solusyon iti parikot ta? Day talati mo ka solusyon. Kunjak kaya ti madikdiktaran. Pampanunutek lang amin. Kasanun no awanan ti maitid ni uncle ko ang kwarta. Ken no maamuan dati panagululbud ko kadagiti dadakkel ko. Kit no si diren nak. Ulitik man na. Nasaysaya at asinaan na alatan. Ngam tikas ta si diren nak. Mawatam. Ronnie. Ha? Nana Mila? Kunak tupay ket asikaday ta Arlen. Nabayagan alaslasinan ka. Takanayon ka makita di ta paraangan to'y pagababangan niyo. Addaak di ta bangir abalay. Aping adda kayo di tanana. Di ta ti pagtrab-trabaho kas babaunan. Nabayagak ditan. Ngam agawid akon nubigat. Ta nagpakada akon iti amo. Ha? Iso nga'y mayak. Takayat ko apun ken no talaga si kadayta. Ket si ka talaga. Alin, babe. Asino day tayo? Apay di mo pastragan. Ha? No kasta. Nakiasawa kan. Kanapay nga da kayo dito'y nga'y.
Taga dito iti asawa, am? Kwa, gayam ko ni Ronnie, nana. Gayam mo ko nam. Ngam babe mo ti awag na kun ka. Nana, pangaasi yung. Di ko maibagbaga kadananang kantatang ko ti kaadak dito eh. Kandi yung ibagbaga nga dakadwak alalaki dito eh. Ha? Binilin nak ni Arlene, adyak ibagbaga kada kayo tinakita. Ngam makonsensya akmot kaka. Iso nga imbaga kun Nagluhon tayo dya babae. Naman ni man laangan ti umadanin na pa nag-abroad na. Hanggang sa bali gayam ti aramidin nan. Sige kaka, mapanakaw. Agyaman na ka. Hello, tatang. Hello! Sa di no tayan mau. Agawid kan. Mangibabayin ka. Ha? Puno ayaga da kaliblibin mo dita. Kwa, tatang. Anya. No kasta. Sana po daw nga agap-apply ka para abroad. Saan, tatang? Sorry. Agawid kan! Anjalangan ti sawon di ulitag mo di abroad. Ay agawid kan! Tatang. Masikugak, Ronnie. Pangaasim. Sumapol ka kuman iti trabahom. Tamabain akon kadag iti dadakkel ko. Sige. Agaplayak nga abroad. Anya, panawan na kami iti agbalin nga anak ta. Kapilitan na kasta tapno makaurnong ta dagos. Sige nga rod. Rugya akong ti agipag na iti papeles ko. Dandani ka nagpasngay. Ngam awan pailat damag mo itinubyaw. Tatang, Di tayo amaw no nakaabrodan no saan. Takasla mo nagpukaw nga asukan. nakasarita kon iti cellphone, tatang. Sininaan na kon. Tadda ka nun sa bali nga ikalay sana. Anya? Ala, nudinan kaya tagpakita baybay amon. Anya nga rod, talaga kasta. Sinirrak mo dayta. Isong aklunam tigasat mo. Di kagsangit. Kalpasan tinaramid mo. Ti panang lukom kada kami. Agin sa sangit ka. Awanan! Amangan no sa balay tinagabrudan na. Bye-bye amon. Total. Responsable mitlaang. Sa dot nga trabaho. Ano sa mati kasta nagtupalam. Tay sumati pinilay. Iso adi kag sangit-sangit Arlene. Sangwam tinagbanagam. Pakawananda ko matatang. Nanang. Wan, awatag tigas tagasan ko. Tabasol ko matlang ti amin. Pakawananda ko You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Sinumot aya day tag tuk-tuk-tuk. Nakasapsapa. Matmaturog pa ila tao. Umayan! Ni, si kamot gayam, Shirley. Unay mo tasapa mo nga malatiw. Nagbayag ka mga amang nilukat itiri dawon, Marcia. Ada ka dararamidam? Awan mo't kaririing kong tupay. Katanyat gagaram. Tanaka umay ka. Ay, sumra ka pa'y Agyaman nak, Marcia. Agpababirok namin di amo kiti babaunan. Hindi mo, adakadwa mo na babaunan dakal abalay a pagpapaayam. Saan nga ije ti pagpaayam no bilang laeng? Ije ayan ti bakit ken lakay anaganak ti gayam ti amok. Ije matla ka ibang nga ili. O anya, kayat mo? Ay, kasanungay nga ta. Sapay sa anak na irwam nga agpaay kas babaunan. Kabaalam day ta. Awan mo't sa bala pag serbya mi jay. Day tay labakit ken lakay. Ilutwam ken ilabaam laeng. Sa bagay, nalakalaang mutkit di ati aglaba ken agluto. Nalangarod, tay bagak ka dagiti amok. Ket kasano? Sumurot kan tungarod kanyakon, tay tulod da kay je balay a pagtrabahwam. Kat, uwan na, Shirley.
Kabailam maya ti agkatulong ke di ka pa'y makalaba dito'y balay, Marcia. Kabailak to ano adakon ijay nanang. Nay, agsingsingput ka nga ron ijay Aggagagit ka. Di mo ipakat ijay ti ugalim dito'y. Anya nga ugaling ngay bagbagayo mo't ayan, ana. Ti kinasadot mo Adaya mo't agkatulong asadaw. Gumagitak ton ananang. Tapno mairwamak nga agkatulong. Pagalaak mo't lang iti experience. Dahito'y ka di ti balay pagpaayak kas babaunay. Nagdakkel mo gayam. Wen, adda ije ka na dati anak da lalaki. Iso atay bakit kan lakay laang tikad kadwam, kan pagserbyam ditoy. Di kagda nagtanasingput da ije nga agasawa. Dahito, tagbalin na silid mo, balasang ko, Wow! Nagpintas mo na nabineng. At tapay aircon na. Kwarto tay anak mi daytoy. Ngam gaputa saan mo't nga agaw-awed. Ipausar mi pailakan ka. Kinunak ngamin iti anak ko saan mi akasapulan ti babaw nun. Takabailan mi paimot kan ni Tata Carlos nagtrabaho. Ngam ipilit na mutlata. Binaybayaan min atay so matagbaya diti sweldo. Anya ngay dagiti maaramid dito'y balayong nanabineng. Kasla awan mo ti matrabaho dito. Nagadungag pa iso ti alikamin nyo, ngam na urnos mo't akitaan. Agluto ka naglabalaeng, Marcia. Numay papan mo't iti makan, saan kami napili iti makan iti asawak? Mayat nga rod, ano kasta nana? Sige nga rod balasang ko, yurnos mon dagita gargarot mo. Sikat ti makam mo dito yan aginana ka pailaan. Tauray no bigat ka namang ruging agtrabaho. Hey, sige man nga rod nana, tanay. Makaturturugak mo ton. Nawatiwat nga min ti biyahe, tanagadayo mo dito'y lugar yaw, nana. Nagadumot tayo tilinutom, Marcia. Kital-talo tayo laang maamangan. Kaya't ko nga min to'y spam ken bacon, tata. Iso nga inluto kun Kanda kita daduma, linaon ti ref, inluto ko, ta dandanidan ag-expire. Kaslatay mo tagpapasken na iti kinaado ti linutom, Marcia. Di kayag danag ka din, ana. No, di yung kabailan nga ibusahin kabailak. So, sana masayang na kita. Mabisinak namin una yan. So, sigurado maibus amin dayta. Bakit? Di ka makadlaw. At daraw-rawat ibabaunin ta. Kabailan na nga ibusan ti nga gabsoon alabay na. Kalpasan na. Agpunggapay iti mamidwa. Tila madmadlaw mo mat Carlos. Intun kuan mangeg na ka. Kasano ang mangagnak nakaturog manang? Apay, anyat urasan aya. Alauna. Idinalpas tayo anangal daw. Simrek ija kwarto na. Sakpay kidi tinang kalungkong itinanganan tayo Anya? Ay, nabannog siguro Pakabanugan na kumangay. Kawang mararamidin na. Aglutaw, aglabalaang may. Kaisula ang mga mintimbaga katrabahon na dito'y balay. Iso malagaya Gamuray pa Apay, nanyalat na iba kakengkwa ng aramidin na. Isulag, saan nga agboluntaryong agdalos, wano aginaw. Kawatang kumamatan at trabaho na dagita baka. Anya klase ti babaw ng tikastamag. Mala, baybay amon. Nabannog siguro ang naglaba. Hello, Shirley. Nakaawag ka, mate. Kaya't kala kumustahan, Marcia. Nasayat ka kadimo lang ni tabalay dagiti amam. Ay, katun, Naghayahay to pa iti biyag ko dito, Numalpasak ang makaluto, Ken aglaba. Awan aramid kon. Sitting pretty akon. Ken sleeping beauty. Ay na, nagsayaatan.
Kat, kumusta ngay tay? Bakit kan lakay nga amom? Ay, nasaya at mo. Awan mo ko nakadakwada, ta nasingpit da nga agpadpada. Ay, mayat ano kasta? Ala, tarimaanam nga ruti trabahom dita. Ta nakatumpong kay tinasisimpot nga amo. Naswerte ka, Marsha. Ay, wan, Shirley. Uray mo't isuda Naswerte da, Mart. Ta, nakatumpong da iti nasingpot ababaunan. Nay, saan yun sa mga usaran da gito'y daduma nga alikamon nyo, nana? Ipadawat yung manlatan kanya. Tapno adama mo makita display di balay me. Nala, baybayam, tamang kita akto iti itid ko kan kabalasang ko. Ay, agyaman anak nana. Dagitay kumamot saan naglumaan unay. Tapno sosyal mo takitaan. Ha? Ay, kauwan na. Marsya, itimplanak man iti kape. Taig mong tulangan ijay tires. Ay, tata. Sige, mapanak ijayan. Isarurumton ti kape kwan. Tata. Kakayo. Sika nga na nabinay. At kapi kayo, Mike. Ay, kauwan na. Marsha, balasang ko. Ola nga road. Ilakaman yun tong ni Tata Carlos nga itimplaan. No, agtimpla kayo iti kapiyo. Kanda kayong tumutun ati mangipan iti ayan na. Ha? Ala, da kayong tong ti agtimpla, nana. Tanay, masaduta. Makaturturo kakpay ngamin. Kurang titurog ko. Ta nagsapa kayong tumot ngamin nagriing itay bigat. Sa kayo asao. Iso na lukagak. Sige. Tama pa na kung iti silid ko, nana. Hello, Sherwin, anak ko. Kumusta ka ditan ngay? Nasayat mo't nanang. Da kayo nga Pasensya kayo na. Tay-taak lang nga nakaawag ka na kayo. Ato nga mintas asikaswag ditoy. Barang makabakasyonak mo dita. Ay, nasaya at ano kasta, anak ko. At sapay ko mga rod at makaawid ka ni Timabiit. Ay na, mailiw kami kan. Agmay sa ka lang arudan nga anak may. Adda ka pa'y mo't iti adayaw. Talaga kasta nanang. Ket, kumusta mo tayo kadwayo ababaw len? Nasaya at latamot Iso na lang ta, daturturay na no, daduma. Anya? Apay nga No kastamot lang. Di sumapol kayon iti kasukat na. Ay nasaanan, tanarigat man ng tagbirok. Anusan mi pailaan ni Marsha? Ala, mangantayaw na nabinay, Tata Carlos. Nagluto ak iti tuyo kun tinapa para kada kayo kun fried chicken mo't kanya. Purgaan na kami mo iti tuyo. Manual daw nakasto ti paspasinam ka na kami. Oray na tangla kumatilutwam para kada kami. Narigat ti adalo si tinateng. Masapul pa'y ngamin adalusan kun ugasan tinateng ang mailuto. Naimbagday tatuyo kun tinapa ta diretso prito. Nalala, mangantayo ki din. Naimaslat tamo tuyo kan tinapalakay. Nay, si ka mo gayam, Shirley. Sumar ka Nag-aawid ka mo gayam, mapadak Wen, ket nadamag ko nagawid ka mat, iso ngay mayak. Ni, mayat ti pamagima. Limok magkamot na nagkatulong. Saan na kasi di nakakutkutong ka? Win nga rod. Nagimas nga may intimangan. Manula abulan ko ijay kadagiti amok limo magamot. Wang nga ron, bagbagay mo ti kasta pamagima. At least, nakargaan ng tilasag dagita bakante akudil mo. Kat, impakadam ti panagawid mo ita. Wun nagpakada akmat nga ag-day of ak. Mano bulan ko mo't ijayan. Nasken mo't na ag-day of ak Uri kaskasano. Nasayata no kasta. Mayata pinalubusan da ka. Ni, nagmaya mo na kita nakadisplay diti salas yan. Itala makitak na kita Ay kwa! Intad ni Nana bining dagita. Ada pa'y pinggan nga intad na. Intad na, ano, dinawat mo? Intad na ti daduma. Dinawat ko mo ta ti daduma. Ay, Ay, imbag ka pa'y nga rod, Nagasat ka, takasta dagiti amom. Ngamsyak ngay, didak ik-ikan.
Adda nga imot da. Ay, inatiw ka nga rod, Ay, Masidak pa amin akayat ko, Jay. Makaturugak pa iti anyaman nga oras akayat ko. ay na, nagmayatan ti kasta nga amo. Awan reklamo da. Ay, kapadasan na tigreklamo, Tama kang ngagda. Siyak, ti batas, ijay ko naman. Ay, isus, di ka unay, Marsha. Di mo abuswan ti kinasingput dagiti amom. Tapno sanda ka papanawan. Pagyamanam kay di ata nasingput tinaranaam nga amaw. Di dakto papanawon lagi jay, tanasing putda, Shirley. Saan da ang maaramid ti kasta? May mayat sa manuawang katulong ta dito'y balay. Tapos sana ka ma-stress. Makapa-stress mo na dyan, Marcia. Di mulat ta ka di ikaskason ni Marsha lakay. Ano usam laengen? Kasla tulong talataken kuhanan at ipanagnaad na dito'y balay. Tawan ket nga rod trabaho na. Tapno damag kwarta na Nakarating to, mga may. No, apay mga mina nangalapay lang ni Sir Wayne iti katulong ta. Kita mo naman, asaan ta nga na iruwam nga da katulong na. Ang subli ni Marcia no bigat saan. Isumati ko na, apay aya. Siyak to man tagpaling kay bakit. Ikanta man iti pagnakman na rin dya Marcia. Pag sidaan tayo tinatang. Awam pa'y makatawan na rito. Ng perme, abimbim sugan. Limok mo ganito gusto. Kasla bigaw na ipasikig idimay dito. Yung itamot tang ka. Kasla na puyutan na balon. Nagrawat nga ba Mala, baybay amon. Sana nasaya at imot timakan. Muna, maglablabo sa balt. Isupayan ti makakaambog ang pili ti sidaan na. Naimimas pa'y kat ti sidaan na ngam data. Adaya makasta. Nay, apa yun tata? Awan mo't karga to'y ref yawn. Puro natang mutan ti karga na. Sapay jak kayat yag sida itinatang. May salat dito'y karabukob ko. Katanusan anon niya tadamar siya. Di kag pili-pili ti sidaan. Nanya mo ti kasta. Kasano nga raw na pumigsa ang trabaho dito'y balayaw. No kasta ti pasidayo kanya. Ay awan kumutungak mang nanano kasta. Madi mo lang tinalok magunay. May mayat ay katamtaman na pamagi. Nan, ikandak iti pakitsinda. Siyak ti mapan makitsinda. Tiyuam mo ti makitsinda. Hawanan, impaling kimeng ti kwartami. Anya? Basit la tinabat-bati a pasensya kung bakit papanawa kung na dyan marasya numapunwana. Mala, sana bale. Taasidagan nga agawid ni Sherwin nga anak ta. Isunton ti makisarita ken ko ana. Nakarelaksak. Hindi nag-day off ti babaonin ta. Yung hindi nagsuble. May stress ang manan. May mayat sa no. Pag di oven ta nakanayon na dyan marasya baka. Marsha, di ka kadipa aglaba. Aldaw nga minan. Madamdaman to pa yan, nana, tanay. Kalkalpas ko anangan. Ha? Ni, kano itay penalpas tayo anangan? 2 oras ang tinapalabas. Nangilabanak ngamin, nana. Agsaraaw mo ti tiyan ko. Anya? So, panawan dakpay laang dito'y salas. Tagpalpaak, nana. No, kaya't yumat. Uray rugyan yun. At yaglaba. Ituloy kunto. Intun madamdama. Day, apaya sikat yung glablaba bineng. Ituloy ito ni Marsha. Ano madamdama? Ay. Nakabaybayag mo. Kaanon to pe amalpas da ito'y no uray ko pailaan. Ay, sana mabalintikas na kararamidan na. Ayan na ya. Aday di salas. Naiturog na. Anti pa nagpalpana. Paimpantay na kringan. San ang mabalintikas na karamid na? Ha? Marcia! Agriin ka man dita? Ay, apay aya. Disturbo kayo mo. Titi pan naturog. Nilana mabining taglablabay dayan. Baliktad sa mo ti sitwasyon tayo. Sikan sa mo ti boss dito ko yan.
Kada kami ti katulong. Sumanao kayo mo't. Ay, Ay, may masan ti turong, ngam disturbo kayo. Di kayo mo't disturbuan, no da kayo ti matmaturo ka. Apayakas na kayo. Respetuan nyo mo't ati kabayo. Naamu yung nga damat maturog, di kayo sumanaaw. Ha? Carlos Lakay, ni Sherwin madyasimang pait. ha? Kung kagpulsa. Kapit lang, inakringan ni Marcia. Apay aringam. Bye-bye am. Tapno makita si anak tatikas di alangana. Ha? Ala, umaykan. Intasabdun ta anak ta. Umaykan. Sino dito nakaida dito yung sofa na? Ay, kwa, isuday tati babaunan dito yung balay. Anya. Kasta tiaramid na dahi tababaw na yung anak ko. Kas lamanti ka maturog. Uray bigbigat matulog. Kas ita, ninanang mo taglablaba. Siyak mo'y tagdaldalos. Ngam dahi tababaw na yung maturog taramidan na. Kanya kayo mutan, matmaturog na tao, ngam sumanao kayo. Nay, damo gayang bisita yaw na nabinay, Tata Carlos. Sino da ito? Basta ka dito aramid mo dito balay. Maturog. Kabayatan ti pa nagtrabaho dagiti dadakkel ko, ha? Ha? Ano kasta? Sikati anak na nabineng kan Tata Carlos? Wen, Jacklem pagaro pa kastatar aramidam dito balay, ah. Kwa... Anay ko, nagsakit nga ti ulo kan mataksar. Ganti tiyan ko. Aguri-gurak gamin. Nita, nalaing kapay gayam nga artista babae. Saan mo't Kulat ama diti bagbagay. Agkakapsutak nga rudan. Ala, bumangon ka ditan. Ta ako kusam amin ang akagawam. Ta pumanaw kan dito balay, itamot lang. Anya? O anya ngay, diawanan trabaho, Marcia. Kung nagtumo nga mingking ka, di mo ipakat, iti sabali ti ugalim dito'y balay. Natangsik nga minjay anak dagiti amo. Kunamot lang na sino abak nang mat. Saan na abagay ti baknang daya nalastaw. Nangato ti purwana. Saan nga isuda ti ayan ti problema, anak ko? Sika! Kay, kasanaw, agis tambay ka man, andito'y balay, ah. Taawan mo tin trabaho. Di mo mo nga mintarimaanan ti trabaho. Kaisuna nakatumpong ka itinasingput nga amaw. Mabuso ka mo nga main. Di kay ka di madanagan? Na makasapulak to iti sabali pagtrabahwak. Sales lady ti aplayam. Sana babaunayin ta saan mo abagay ti kasta. Katulong ti kayat ko. Tamakan ko amin na kayat ko akanin. Kan numalpas ti trabaho, makay nanaak. Day ta sales lady ngay, ha? Kanayo na nakatakdar. Aho, uray awan. Kasanungay sir. Alaon da kun akatulong yaw. Taga kabangi bangaklaan nga barangay. Awan sabsabali. Sige, basta nagagat ka, ha? Diyak kaya, tisadot amabaunan. Uwan sir, promise, nagagutak. Sige nga ron, mabalin mong timang ruging agtrabaho, intun bigat. Hoy! Agreeing ka na! Marsha! Ang tawad! Anya, matindi na lakay. Kaya imasan pa'y latiturog. Yung pumanukaw kitin. Ay na! Ay kaksanday ta nga amok. Marsha! Mabit lang! Gumayan! Pumangon ak manlangan. Nagturay mo't na ito yung nga amok ko. Nagalas ti aramid na. Unay ba't ti kasta pa nagre-ring mo? Aldawan na! Nakasapsapa pa'y lang mo't sir. Agalas sa ispay la itagsapa. Naladawan day ta pa nagring. Alas 4 ti pa nagring mo. Takas ta ti pa nagre-ring ko. Anya mo dun? Nakasapsapa? Ala, agawam kit din dagunay. Inkagluton, di ka sumanao. Muna kayo lang arudo na bimangon. Di ka pa'y la nagsaang mo. Nita,
Nagalas mo ti ba nagsasaw mababaunanan? Nalalas pa'y kada kayo Sana gaputa mo kayo kat kunamlan asino kayo mutten amang bugbog kaw kanya. Nita, naturay ka babaunan Disturbo kayo iti panaturog. Kaimasan pa'y lati panagkukot. Ngamriingan dakmet. Jaklaim pagarop akas tati ugalim ababaunan. Lawan kon anakalaking ka. Lawan kumuta simbrek kada kayo kas babaunan. Kanya. Ha! Bumano ka lagan! Tas umapulak iti kasukat mo! No pumanaw, di pumanaw. Saan kayo pagtatakunan nga amaw? Adaw ti master ka sa balay. Gundawayak ti kaawan jay lakay nga amok dito'y unag ti balay na. Ako kusok amay na pakairanudan dito'y balay na. Tapno makabawi ak iti panagtrabaho kiti may sangal daw. Nagbasit intod na swildok iti may sangal daw. Kurang day jay. Jay. Jay relo nga adda ijay istante. Nagpintas. Ala ko, ipaunag ko iti bag ko tapno saan amadlaw. Mapanak nga rudan, Sir Lastog. Mabit lang. Di ka basta rumor diti balay ko. Nay, apay? Idi may ka diti balay. Kipit tabag mo. Ngam itataagawid kan. Nabnabsugan tabag mo. Ha? Ay, nakitay badok na kito'y asar. Ala, iti sumtibag mo. Takitag ti kargana. Adda karbangak amang check-up iti bag mo. Manjak Ang pwede mo kaya't ngay pakita. Adda ilumlumong mo niya. Ha! Ala! Iti sumtibag mo. Katlukatam! Agtatakaw ka! Ha! Ti kunam, makaligtas ka. Adda ti CCTV apam manaknak kenda gito'y adda dito'y bag mo at tinakaw mo. Idarom ka, Marcia. Di ka pumanaw. Tamangayabak iti pulis. Di lang mabalay na di da kun idarom, sir. Ta isublik mo't na gita. Jak mo't tuluyon nga laan. Isublikon, sir. Kunak basura da gitan, niso nga inanak. Ha! Nalaing kang agrason. Siguro, si Kuden nga aramidam ti kastel niya. Ala, saan mo't italaang. Sorry, sir. Di da ko man idarom, pangasiyaw. Masapul amay kan kay ti pagnakmam. Tamangan no aramidam tumarin iti sa bali. Pakawanan da kuma, sir. Isublik da kita. Di da ko maidarom. Ay nagar-aramid ka, Marcia. Makitam ti bunga ti kasta nga aramid mo. Nanang, anya nga iti aramid, tulungan da kuma. Anya kuma nga iti may tulong ka. Risutem day ta a problema. Ta, sinirek mo may. Namin abinagbagaan ka, gam natangken ti ulam. Saan nga amin matumpungam nga amo, ket nasingpay. Kayang-kayaam ida. Hay, nakatumpong kalaki nga rudan iti katapat mo. Nanang, pagnakmam daytan. Ken pagadalam daytan, Marcia.